Pozdrav, što ima? Evo igram ovdje sa jednim članom iz potrošenih, to jeste Kilu. Ne znam jel se vraćamo, to sam pitanje postavio na fan page-u. Otičite tamo, vidite o čemu se radi. Šta se desilo je, i dok smo igrali ovaj Left 4 Dead, došlo je interesantno pitanje. Evo, postavit ćemo to i vama pitanje. Kako se zove gospodin kome možemo dati kredit za ovo? Klobučar. What? Klobučar? Kloba može raditi. Kloba, znači za klobu i šarao. Kloba je postavio jedno filozofsko pitanje. Imaš dva patuljka. Nemoj se smijeti sad kada ispriča, nemoj se smijeti, bole. Znači imaš dva patuljka. E sad, jedan od tih patuljaka je niži od drugog patuljka. Odnosno, jedan je veći od drugog patuljka. E sad, od ta dva patuljka, koji je veći patulje? Ali ozbiljno, filozofsko pitanje, postavite vaše odgovore u komentare. Imaš dva patuljka, jedan je viši, jedan je niži od drugog. Od ta dva patuljka, ko je veći patuljak? Pa eto, čujemo se mi u vlogovima. Ja mislim da je onaj manji veći patuljak, odnosno veći je manji patuljak od većeg, zato što veći zna da je manji, zato su obojica veći patuljak od onog manjeg. Ok, ćao. Niko te ništa ne razumije.